Ujon Barla, beri Union Minister Bakmi, Yakrit Pat, Hakri India. Hinin kesengi ulalai banyak kejat hakumura, kabahap hakaat penroi Sheila konstituensi. Shibinta banyak ya selok, bat kikam penroi, hak tegatan. Kamtam yang kepuli putih, ling bagi school mission, jengki balang berper-berper bat kibai-kibai. Hagini isi lai donlang du state president ke BJP Meghalaya, uba Ernest Maury, ke Kong Arena Nyota, kepada ke aspiran candidate ke BJP na Sheila, u Presiden ke Sheila Mandal uba Rathau Bopang, kinongkit kam ke parti ha Sheila, ki reunion ki bapenya je ki skul bat ki pajba. Ula benrap ru, ba ke jinglong nong ilam hi, kedai ba ki pajba ki kwa ya ke jing chakri bapa. Bat angru ba ke jing im jing u job ya ki election, da ke jing ie jing pajba, klem bendan kam na ke pisah. बीजेपी ऐसा पार्टी है जो प्रधानमंत्री का हर एक शब्द मुझे याद, ये 4 पंक्ति हमें याद आता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, और सबको लेके मोदी चलने वाले हैं और चल रहे हैं। और कार्यकर्ता नेता कब बनता है? जब जनता का सेवा करने उतरता है, तब नेता बनता है। अगर हम इस एरिया में डेवलपमेंट करना है, हमें स्कूल बनाना है, हमें कॉलेज बनाना है, हमारा हॉस्पिटल बनाना है, हमारा हेल्थ सेंटर बनाना है, हमारा गर्ल्स हॉस्टल बनाना है, बॉयज हॉस्टल बनाना है, स्टेडियम बनाना है, कम्युनिटी हॉल बनाना है, तो हम क्यों ना डायरेक्ट हम सेंट्रल के साथ हम जुड़े, हम डायरेक्ट जाएंगे और हम आपके पास है। देखिए, मोदी गवर्नमेंट का कोई भी मंत्री घर पे बैठा नहीं है, आपको समझाने के लिए, आपको सही मार्ग, सही रास्ता दिखाने के लिए आया है यहाँ पर। कल का दिन में अगर दीदी जीतेगी, बहन जीतेगी, तो डायरेक्ट आपका, आज भी बहुत सारा सिस्टर से, पास्टर सब से हम बैठा। Nagalang ba Ernest Maury ulapun pau bagi Sheila ke Denbok ba namar manwan yalam yo Union Minister se konstituensi kemdai ke besuk. Ngi ke BJP ngi burom ya barok kiniam. Une minister udah nang ni udah Kristen. Ngaru ada Kristen. Ngalet jesen mang si sandi. Kim perjuang nga o jule jesen. Ngayat kikam kijam sunga man kesengi. Ngalong Kristen kamdon kum kata kedai jing pentir. Dan nakaliang ko jompi ka Sheila konstituensi nga ngapet ngalawan siya ni kampadon ke jingkelah. Kamdon. Ke jingkelah kapadon ru kadai lembaga skim cungu Prime Minister Narendra Modi. Pio ek de ke jingking apa warau kaning surok National Highway, Pio ek yang beduk, Pio ek kalat sinong kendong ke sobakia skim, Pio ek Jal Jiwan Mission ke hayeng, Pio ya ke yang beduk, Pio yu kau balai tengkah mentah ni Pio kau ya airu. Om don ba ai ke BJP. For election kinsawan kinsoong mangan ai pi kata, ngan ai pi ka ngan ai pi ka light, ngan ai pi ka yeng, kinomla ban ai. Pila ban bu jingkeli pi ai Pio ai. Mo lara kiong baki ai pinha ban keli pi ai Pio ai. Te nganum kren bun kitien sipang ka skim udon uwe orang ba uang ba nga asyong hang ni asnong kendong nga kwa ban ai kublay o Prime Minister Narendra Modi tangong balay pi ong kunta uang gayeng ban syong ru ai Modi kalat ka bang athang ru ai Modi kapan kana ka bamusya ka legbar sa klaw ru ai ha kalenti bang anyai ru ai te kum yu tau priu te nga ban ai kublay wa laram don babut nga marway ngan bot wa hi uriu temen bom nang bom start ukuran kumta tamangi le kibanang bom start ngimde su ban bit man siap ban bit pi kinong trekam wat do men sim ba kane ke genti ba menta ka BJP kan job bunsit balik ke job bunsit namar ikam babha chong ka sarkar bayalam khmat dau Prime Minister Narendra Modi bansna ay kata ka ration card kebakiong one nation one ration card udon way orang ba uang kani ke BJP te kakwa ban kala Hindu ya barkhoi kasna ration card nga keling ong pipila pas yu ba ong la pas BA kamut pidi bobit ngom pinoi pas BA one nation one ration card kamut
Kibriu basa na po kani kaslong majay. Nakilay sa sponsora ro kiyo ka Russian. Napilay sa kaunti ro kiyo Russian. Napilay sa Delhi ro kiyo Russian. Kamu iya kani ka Russian ka la itu bro ko igri India. Kamdai kata ka ong berpenkela Hindu. Habang ikran ya ka Ayushman Bharat kakat ka ba Modi uai ban sumari pi sanlak tengka piyo lar pipang ngasusi ngasupanglot hang ni kaning sarkar kam kwa ban penteri kita lar penteri kita kamot kiladu nam do burong onom do ni isu ban late for election late ong kumno stang ban top nai ka account san hajar nai pisa tang kita don chui banong te na slow ba kapor kadai yang ai pi ban teri sitom ban pencop di kong arena kalong kemi mo day tang ke BJP ke baai bentai kilong kemi lai persen kabha mang kerpang kilong kemi correction card ban senam tarum ai sunrang ai yang i ting mo orang kada lama mo yo let's to yo do oration ai kilong kemi ke free gas connection ojala ke bangi ai kilong kemi bon ki skim ke baka sarkar kawan ra ke pekukurom kilong kemi kamtam ni ka state ke jongi kadai ka material society kamut ka bangi ai ka jat ka khong sepi kilong kebe tama bi menteri stom banirap yung Modi what shot hai tri stom nakawai ka snong ban penjob ya ikong arena bat ngakermen skam bahakani ka banwan ka sarkar ka banam khmat na po mekhelea kadai ka bangi ong kapacpa government ka sarkar BJP. Pia menjurna. Nakaleng kangkong arena kelapun pau. Ba kejingmi jangka sakmat banyakun yak election. Kalong ba kedon kejing songkia naga bentak kikon kikti kejat benriu bat kipateng banwan. Hak kentin penkut. Kalabo kejing kerpat yak kipat ba ban ai kejing kersan yaka hakin election bat kular ba kejing kelah kan sawan. Tien kawan ra ya kejing mentoy. Bat ka kentin ka bangayo no pa ka ong ba kapisa kam syongdor ka kentin ka long ka dawai te kum ju roi ka ne ka election to yim khalam kum ba ong isar anes ba ka jin penpi kan poi hayin jong phi kan mau ba sansnem fin peleno e tang na ka benta ka shisngi kan mau ba pidon ki kon ki ki jong phi ki ba ab kemi lenti ya ka jingdon kam ka baman la kasngi ndrai ka sanspa ka shiajar lani ka sanhajar lani ka shifajar kadai tang ka mons ngo bha jong fi shimet ba fi penjau mat pat ya ka yen ka sem nam ta ka sansnem te da tang ka tahi ka jingkren ka ba ret bat ka balkon ko blai shibon ya fi ki long kumi ko blai shibon ya fi ki me ye ki pa ye ko blai shibon ya fi ki men ki para ki blai wanang ne bat kum joro ki pralok iwei ki bawanang ne banya dam bentalang bat kata ka ye banya kersan lam bat ka ye bat ngin ong go wai ka kentien nyom bet ha ka ye nyom bet